Reka twongere tubifurize icyumweru cyiza mwe mwese mukomeza kugenda mukurikirana ibiganiro bya TGP Trend. Twizere ko kuri iki cyumweru tariki ya 14 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, reka twizere ko mumeze neza cyane. Tubifurije icyumweru cyiza cyane, twizera ko ibintu bikomeje kugenda ari amahoro. Mwebwe mwese aho muherereye ahariho hose, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, tubifurije ibihe byiza cyane. No kuri iki cyumweru rero nta kindi kituzanye usibye kukugezaho amakuru y'imikino nk'ibisanzwe. Reka tubanze dushimire mwe mwese mwakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ya TGP Trend. Nawe niba utarakora subscribe kuri YouTube channel ya TGP Trend, ni cyo gihe ngo ukore subscribe, maze tujya dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Amakuru y'imikino ajye akugeraho ku gihe, ujye ubona amakuru ari trend agezweho cyane. Ndabasuhuje cyane, ndabasuhuje kuri iki cyumweru tugiye kubanamo mu makuru y'imikino agezweho. N'ubundi mu isi ya siporo mu Rwanda barakinaga shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, yari weekend ishyushye cyane. Baratangiraga ku mugabane wa Uburayi, shampiyona zaragarukaga nyuma ya international break. Amakipe yagarutse mu kibuga, amwe namwe yagiye atungurwa ku munota wa nyuma, andi yitwara neza cyane. Uyu munsi nabwo hari indi mikino iri buze kuba imanuka mu kibuga. Mu isi siporo ibintu bimeze neza cyane, ibintu n'uburyohe nk'uko bajya babivuga cyane. Reka rero duhere hano iwacu mu Rwanda. N'ubundi hano mu Rwanda murabizi shampiyona turibanda kuri shampiyona y'iciciro cya mbere hano iwacu mu Rwanda. Rwanda Premier League yatangiraga ku munsi wo kuwa gatanu, murabyibuka ubwo Gorilla yatsindaga ekipe ya AS Muhanga ibitego 2 byose ku busa. Ku munsi w'ejo kuwa gatandatu nabwo rero ku munsi w'ejo kuwa gatandatu nabwo shampiyona y'u Rwanda Premier League yarakomezaga. Ku munsi wayo wa mbere habaga imikino myinshi igiye itandukanye cyane, yari imikino myinshi yamanukaga ku bibuga bigiye bitandukanye. Nkaho imwe mu mikino yagiye iba, hari umukino wa Bugesera yari yakiriye ekipe ya Gicumbi mu karere ka Bugesera, n'ubundi kuri stade ya Bugesera yatsindira igitego 1-0, mu gihe ikipe ya Etincelle yari yakiriye ikipe ya Gasogi United kuri stade Umuganda banganya 1-0. Mukura yatsinze Musanze Football Club igitego 1-0 kuri stade Kamena, ni umukino wabereye. Mu gihe undi mukino ni ikipe ya Police Football Club yatsindaga ekipe ya Rutsiro ibitego 2 byose kuri 1. Uwo bita Byiringiro Lag yigaragaza cyane atsinda ibitego 2 byose. Igitego yatsinze cya mbere ku munota 32, ikindi agitsinda kuri penalty ku munota 79. ubona ko Byiringiro Lag ari umwe mu basore bazatanga akazi muri iyi shampiyona y'uyu mwaka. Atangira atsinda ibitego 2 muri pre-season, murabyibuka ko yaragiye yitwara neza cyane. Byiringiro Lag umwe mu bakinnyi beza cyane bakomeje kugenda bigaragaza cyane. Umukino karundura wabaye ku isaha ya saa 12:30 kuri Kigali Pele Stadium. Ekipe ya Kiyovu Sport Urucaca yari yakiriye ekipe ya Rayon Sport. Bari bakiriye ikipe ya Rayon Sport. Itike ya make byari 5, hadatwikiriye byari 10,000, VVIP ibihumbi 20, VIP byari 30,000. Wari umwe mu mikino iremereye
cyane cyane, wari umwe mu mikino iremereye cyane. Hari hashize imyaka 40 ikipe ya Kiyovu Sport itakira ikipe ya Rayon Sport ku mukino ufungura shampiyona cyangwa se ku munsi wa mbere wa shampiyona. Harashize imyaka 40, ariko kuri iyi nshuro ibingibi byaje kuba biba. Ikipe ya Kiyovu Sport itarigeze igaragara ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Kiyovu Sport itozwa n'umutoza n'ubundi uyu nguyu bamwita Christian Mbaya, umutoza n'ubundi heruka gutandukana na ekipe ya Bugesera. Murabizi ko binjijemo yaba ba Rwabuhihi Aime Placide, yaba Hamis Cedric, bose bari mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya Kiyovu Sport. Yaje kuba itsindwa ibitego bibiri byose ku busa n'ubundi n'ikipe ya Rayon Sport. N'umukino witabiriwe n'abakunzi cyangwa se n'umukino wakurikiranwe cyane ku kigero cya 98. Stade Nyamirambo yari yuzuye, benshi bagize impungenge ati Kiyovu Sport yashyizeho amafaranga akomeye menshi cyane, ariko abareyo ntago bakanzwe n'igibiciro, ahubwo stade bayikubise Nyamirambo yose barayikubita, barayuzura cyane. Wabonaga ubwitabire bwari hejuru. Abayobozi mu nzego zitandukanye, yaba perezida wa Rayon Sport mwamubonye Tade yari ari kumwe na bose, mwamubonaga yuko Jean Fidel wa Yezu nawe yarahari, mwamubonaga ko na Brigadier General Deo Rusanganwa, uyu ni chairman wa ekipe ya APR Football Club, nawe yakurikiye uyu mukino. Byari byishimo byinshi cyane. Mwabonaga yuko hari haje na cya gipupe, niba ari nakita igipupe cyangwa se cya gipupe kizakoreshwa muri shampiyona y'isi y'amagare. Mwakibonaga ko nacyo cyari cyaje kuri stade. Byari byishimo byinshi, byari vibes zo ku rwego rwo hejuru, ku rwego mpuzamahanga cyane. Mwabibonaga ko byari ibintu byiza cyane ku ruhande rw'abareyo. Ku ruhande rw'abareyo, abafana ba Kiyovu Sport nabo si benshi, ariko nabo bagerageje kwitabira uyu mukino. Muri shampiyona y'u Rwanda yatangiye, ubwitabire buri hejuru, vibes ari nyinshi cyane, zimwe muri ambiance zo ku rwego mpuzamahanga. N'umukino watangiye ku isaha ya 12:30. Bamwita Rayon Sport Famia Lotfi yari yamanuye n'ubundi mu izamu Pavel Nzira ku mukino we wa mbere akiniye ekipe ya Rayon Sport, yari yamanutse mu izamu. Serumogo yanyuraga ku ruhande rumwe, ndetse urundi ruhande runyuraho Paul Jesus. Emmanuel Kabange hagati mu kibuga, inyuma ubwo ni mutima wa defense. Emmanuel Kabange, Rushema Chris bari mu mutima wa defense, ubwo ni system 4-3-3. Fabrice yarari hagati mu kibuga ari kumwe na Richard ndetse na Sefu, mu gihe uruhande rumwe rwanyuragaho Tambwe Glory, urundi runyuraho Habimana Yves nka nomero 11, nomero hataka Asman Ndikumana nka nomero 17. N'umukino watangiye ubona ko ikipe ya Kiyovu Sport irimo iragenda ibroka cyane ikipe ya Rayon Sport ku rwego ruhambaye. Rayon Sport yageragezaga gukina umukino wayo, ariko bigenda byanga. Ikipe ya Kiyovu Sport yatunguranye nyuma yuko bavuga bati ikipe itarigeze yiyubaka, ikipe itaragaragaye ku isoko ry'igura n'igurisha, bimeze bite, iraza kuba yitwara gute? Ariko ikipe ya Kiyovu Sport nubwo yatsinzwe n'ibyo yatsinzwe ibitego bibiri byose ku busa, ariko ni imwe mu ma ekipe yagaragaje ko nayo ari ikipe ikomeye, ni ikipe izatanga akazi muri uyu mwaka w'imikino. Ubona ko tushe y'umutoza Christian uyu rw'umutoza rwose w'umurundi Mbaya Christian ashobora kuzagaragaza kimwe mu bintu bikomeye cyane muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ubona ko ni ikipe ya Kiyovu Sport utapfa gusuzugura uko wiboneye bigendanye n'imikinire yayo, kuko nubwo yatsinzwe nayo yagerageje gukina umukino, yagitangiye izibira ikipe ya Rayon Sport. Ubona yuko igenda igerageza nayo gukina, gusatira. Ubona ko yaba
abantu bari batangiye kwikanga bavuga bati ikipe ya Kiyovu Sport ishobora kuza gukora akantu itangira yataka rwose, dore ko nko ku munota wa karindwi kuri Rukundo yashoboraga Abdulrahman yashoboraga kubonera ikipe ya Kiyovu Sport igitego cya mbere, ariko biza kurangira umupira utagiye mu rushundura, outeye shot Pavel Nzira atabara akuramo umupira. Byari bikomeye cyane, wabonaga yuko Kiyovu Sport niyo ndi kugarukaho cyane, yubonaga ko iri kugerageza gukina, ariko ikipe ya Sport nk'ikipe nkuru nayo yadominye umukino, yaje kubona yuko ikipe ya Kiyovu Sport icyo bayitekerezagaho atari byo, maze iharira umukino maze irawudomina koko. Ku munota 42 ku mupira wari uzamuwe neza na Tambwe Glory, maze umurundi Asman Ndikumana akomeje kwigarurira imitima y'abareyo cyane, tirikamo igitego cya mbere ku mutwe neza cyane, tirika mu rucundura Asman Ndikumana tirikamo igitego cya mbere. Bani nako igice cya mbere cyaje kurangira Rayon Sport iyoboye igitego n'umukino, umukino n'igitego 1-0, maze igice cya kabiri nabyo baje Asfami Lotfi agenda akora impinduka, nkaho yakuyemo Paul Jesus ashyiramo Aziz Basane. Babona yuko yagerageje kugenda yongera ubusatirizi Kiyovu Sport yagendaga yataka nayo kugira ngo irebe yuko yaza kubona igitego. Ku minota 63 kipe ya Rayon Sport nyuma yo gutega Aziz Basane mu rugo rw'amahina yashoboraga kubona penalty, ariko umusifuzi arasanze aravuga ati nta penalty irimo hariya. Kiyovu kipe rero ku munota wa nyuma rwose match irimo iragenda irangira, bamwita Asman Ndikumana, uyu musore w'umurundi rwose ashobora kuzatanga akazi gakomeye cyane kuri corner rwose yarizamuwe neza cyane na Tambwe Glory, n'ubundi yaje guterekamo igitego cya kabiri ku munota wa nyuma. Asman Ndikumana tsindira igitego cya kabiri kipe ya Rayon Sport. Asman Ndikumana tangira yigaragaza cyane, atsinda ibitego bibiri nyuma yuko yari yatsinze ikipe ya Vipers ibitego bibiri. Nabwo Asman Ndikumana imikino ibiri muri ekipe ya Rayon Sport atsinda ibitego bigera kuri 4 mu mikino ibiri akiniye Rayon Sport. Asman Ndikumana akomeje kugenda yigaragaza cyane. Rayon Sport rero yari yashyizeho cyangwa se yari yabwiye abakinnyi yuko yashyizemo agahimbazamushyi yuko nibaramuka batsinze Kiyovu Sport buri mukinnyi ari buhabwe ibihumbi 130. ubona yuko rwose ekipe ya Rayon Sport yatangiye umwaka w'imikino yitwara neza cyane, ku buryo Rayon Sport rero igiye kuhita ifata kampu rwose nk'uko bitangazwa, ihita yitegura umukino w'ijonjora ry'ibanze rya CAF Confederation Cup bazaki ikipe ya Singida Big Stars yo mu gihugu cya Tanzania kuri tariki ya 20, arabura iminsi 6 yonyine bazaba bakira ikipe ya Singida Big Stars kuri Kigali Pele Stadium ku tariki 20 mu ijonjora rya mbere rya CAF Confederation Cup. Ubwo Rayon Sport no kwitegura uyu mukino neza cyane, nuko bifashe muri ekipe ya Rayon Sport yatangiye umwaka w'imikino yitwara neza cyane. Ubona ko byari byishimo mu gihe murabizi ko tuva muri shampiyona y'u Rwanda kuri uyu munsi ikipe ya AS do Kigali n'ubundi iraza kuba imanuka mu kibuga n'ikipe y'Amagaju kuri Kigali Pele Stadium. Ni umukino uhari wonyine rukumbi. APR yarasezerwaga muri Sekafa Kagame Cup. Ikipe ya Singida Big Stars izacakirana n'ikipe ya Al Hilal n'ubundi ku mukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup, mu gihe ikipe ya APR izakina na KMC yatanira umwanya wa gatatu. Imikino yose ni kuwa kabiri w'icyumweru gitaha, ubwo ni umusiba ejo. Ku mugabane w'Iburayi twihuta cyane, nabwo shampiyona zarakomezaga nko mu gihugu cy'Ubwongereza rwose bamwita
Zubimendi yatsindiraga ikipe ya Arsenal ibitego bibiri byose muri bitatu batsinze. Victor Gyökeres yongera kwigaragaza mu mukino batsindagamo ibitego bitatu ikipe ya Nottingham Forest. Ku munsi w'ejo Victor Gyökeres yatsinda igitego cya gatatu cye muri shampiyona nko mu ikipe ya Arsenal. Victor Gyökeres akomeza kugenda yigaragaza imikino ine amaze gukina Arsenal itsindamo ibitego bibiri byose. Performance ya Zubimendi yo ku rwego rwo hejuru. Ikipe ya Arsenal nayo nabonaga ko ku munsi w'ejo yitwaraga neza cyane itsinda Nottingham ibitego bitatu byose ku busa. West Ham yatsindwaga na Tottenham mu rugo ibitego bitatu ku busa, mu gihe Brentford yaje kuzibira ikipe ya Chelsea. Ku munota wa nyuma nibwo yishyuraga Chelsea banganya ibitego bibiri kuri bibiri. Abafana ba Chelsea bagwa mu kantu barumirwa baravuga ati ibi ni ibiki bitubayeho. Ku munota wa nyuma nibwo bishyurwaga The Blues rwose yishyurwaga ku munota wa nyuma itakaza amanota atatu. Enzo Maresca amanota 8. ubona yuko ibintu bikomeje kugenda bitaba byiza cyane kuri ekipe ya Chelsea yaribonye amanota ariko bikarangira byanze. Uwo mu Chelsea nayo ubwo urumva yanganyaga ibitego bibiri ku gihe Newcastle yatsindaga Newcastle United yatsindaga Wolves igitego kimwe ku busa. Newcastle United mu gihugu cya Espagne nabo bakinaga Real Madrid yatsindaga ekipe ya Real Sociedad ibitego bibiri kuri kimwe, kandi nyamara Hojre yari yabonye ikarita y'umutuku ku munota wa 30 ku ruhande rwa Real Madrid. Ariko Kylian Mbappe yakomeje kwigaragaza afasha ekipe ya Real Madrid, we na Arda Güler batsindira ekipe ya Real Madrid ibitego bibiri byose kuri kimwe cya Real Sociedad. Atletico Madrid nayo yatsindaga ekipe ya Villarreal ibitego bibiri ku busa. Nuko byari bimeze mu gihugu cy'Ubudage. Bayern Munich yanyagiraga ikipe ya Hamburg ibitego bitanu byose ku busa. Harry Kane atsindamo ibitego bibiri. Luis Diaz nawe yaterekagamo. Nicolas Jackson yagaragaye wari umukino we wa mbere mu ikipe ya Bayern Munich nubwo nta gitego yabashije kuba yatsinda. Mu gihugu cy'Ubutaliyane ikipe ya Juventus Dortmund bikomeye cyane nayo yaje kuba itsinda ikipe ya Inter de Milan ibitego 4 byose kuri bitatu. Ikipe ya Juventus yitwara neza cyane itsinda ikipe ya Inter ibitego 4 byose kuri bitatu. ubona ko ikipe ya Juventus yakomeje kugenda yitwara neza cyane. Rasmus Hojlund yafashaga ikipe ya Napoli gutsinda ikipe ya Fiorentina ibitego bitatu byose kuri kimwe. Abandi bati ubanza ikibazo ari Manchester United. Hojlund akiva muri Man U nabwo yahise atsindira ikipe ya Napoli ibitego bibiri, igitego cya mbere ifasha ikipe ya Napoli kugenda yitwara neza cyane. Kuri uyu munsi nabwo imikino iraza kuba ikomeza. Nimwe mu mikino wamenya ikomeye ku isaha 9 Liverpool iraza kuba yakira Burnley ubwo ni muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza. Manchester City iraza kuba yakira ikipe ya Manchester United. Umwe mu mikino karundura kuri Etihad cy'umukino ukomeye cyane. Ikipe ya Manchester City Pep Guardiola araza kuba yakira Ruben Amorim n'abasore ba Manchester United. ubona ko ari umwe mu mikino uribuze kuba saa 11:15. Ama ekipe yombi yose ataratangiye shampiyona neza cyane haba ku ruhande rwa Manchester City ndetse na Manchester United, ariko ubona ko ari ugutekereza twaza kureba uko uno mukino uribuze kuba urangira. Biraba ari ku isaha ya saa 11:15. Man City Manchester United Manchester Derby kuri iki cyumweru, umukimwe mu mikino y'ibitegerejwe n'abantu batari bakeya. Mu gihugu cya Espagne Barcelona iraza kuba ikina n'ikipe ya Valencia, mu gihe mu gihugu cy'ubugoni muri Ligue aho mu Bufaransa Paris Saint-Germain iraza kuba yakira ikipe ya Lens. Mu gihugu cy'Abataliyane AC Milan iraza kuba ikina n'ikipe ya Bologna bari ku isaha y'isa 2:45. nayo makuru y'imikino yarimo aragenda avugwa. Imwe mu mikino twakurarika kuza gukurikira n'umukino uri buze
guhuza ikipe ya Manchester City na Manchester United, ubona yuko ibintu biraza kuba bimeze neza. Ese Alexander Isaac araza kuba akina umukino we mu ikipe ya Liverpool wa mbere? Nuguza gutegereza tukareba. Reka natwe tubashimire nayo makuru y'imikino yaragezweho, twongere duhure mu biganiro byacu biri imbere tubagezaho andi makuru y'imikino araza kuba agezweho. Turacyari TGP Trend, Imana ikomeze ibarinde.